Simakathembu malusi wami angesabi lutho Simakathembu malusi wami angesabi lutho mina Simakathembu malusi wami angesabi lutho Simakathembu malusi wami angesabi lutho mina Ungilalise emadlelweni aluhlata angiyise emanzini okuphumula Simakathembu malusi wami angesabi lutho mina Ungilalise emadlelweni aluhlata angiyise emanzini okuphumula Simakathembu malusi wami angesabi lutho mina Noma ngihambe sigodini sethu lokufa angesabi lutho Noma ngihambe sigodini sethu lokufa angesabi lutho mina Noma ngihambe sigodini sethu lokufa angesabi lutho Noma ngihambe sigodini sethu lokufa angesabi lutho mina Siyabingelela bandla ekuseni nesonto egameni likaJesu. Namuhla ulusuku lokuqala kuyo inyanga yeNgci. Kulisonto lelishumi emasontweni aPentecost. Sinibingelela All Saints Cathedral kanye nami kunemshumayeli Bhekisisa Dlamini nemna lefuna tsatsoli labasirekhodako Arthur na Jackie. Inkonzo yethu lenamuhla icala ekhasini 104 etincwadzini tenkonzo bese kuthi likhwalethi lethu lisekhasini lesibili lePushit. Inkosi ayibe nani ayibe nawe futhi dumisani Nkosi ithumisenini netinceku tenkosi ababonkulunkulu isenenothana namoya nongcwele alibonge ligama lakhe
Inhlithiyo tonke tivulekile kuwe, tifiso tonke tatiwa nguwe, futhi lutfo lufihlelwe wena. Geza imicabango yetinhlitiyo tethu ngekuphefumulela kutomoya wakho longcwele, kutsi sikutsandze ngalokuphelele, silitfumise ngalokufanele igama lakho lengcwele, ngaJesu Kristu Inkosi yethu. Jesu wathi, uboyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhlitiyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangawo onke amandla akho. Lona ngumyalo wecala nalomkhulu. Newesibili ufana nawo ukuthi ubothanda umakhelwane wakho njengoba ukithandza wena. Kule myalo lemibili kubambelele yonke imithetho nebaprofethi. Asivume intono tethu sitimisele ngalokuqinisekile, ugcina imithetho yaNkulunkulu siphile ngothando nangekuthula nabo bonke abantu. Nkulunkulu somandla, Baba wethu losezulwini, siyatithoba siyavuma ukuthi somile kuwe, ulicala lethu, somile ngicabanga, nangikhuluma, nangikwenda, nangingakwenzi bekufanele sikwende, ngenxa yeNdodana yakho Kristu Inkosi yethu. Sithethelele konke esikwenzile, usenze sikhonde ngaphambi kokusha, kodwa igama lakho lidunyiswe. uNkulunkulu somandla lothethelela bonke labaphendukana neqiniso, akanihawele anithethelele intono tenu, anikhulule kuto, animisa anicinise kulungeni bonke, anigcine mphile nokunini nanini ngaye Jesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Asithandaze. Babe lolungile, Indodana yakho Jesu Kristu, yenda ivela ezulwini, lokwazi kwasibili, siphe njalo njalo lesisiwa, kude kuthi ahlale kithi nathi kuye, lolo khona akusanawo emamengcwele, uNkulunkulu munye, nyalo nanini. Sifundo lesiphuma eTestamenteni Elidzala, sibhalwe encwadzini yesibili yaSamuel, sehluko selishumi nakunye, siyaqala kufundza evesini le-26. Umka-Uriya wathi kube eve kutsi indvodza yakhe seyifile, wayizilela. Wathi nase siphelile sikhatsi sekumzilela, Davide wathi akalandwe alethwe kakhe. Wabe sewumenda umfati wakhe, wamdalela indodzana. Kodwa lento leyayentiwe nguDavide
yaba yimbi emehlweni aSimakadze. Simakadze wathumela Nathani kuDavide wathi kube efike kuye wakhuluma wathi edolobheni lelitsite kwakunemadvodza lamabili, lenye yayinjingile kanti lena lenye yona yayiphuyile. Lena leyayinjingile yayinemihlambi lemkhulu yetimvu netinkomo, kodwa lena lephuyile yayingenalutho ngaphandle kwezinyane linye lelisikati leyayilitsengile. Yalikhulisa lakhula kanye nebantwa bayo, yayilondla ngisho nangekudla kwayo, ilinatsise nemali endzebeni yayo, yayize iligone lilale emkhonweni yayo, lalifanana nendodzakati yayo kuyo. Ngalelinye ilanga kwefika sihambi kulena lenjingile, kodwa lenjinga yala kutsatsa lenye yetimvu tayo noma etinkomeni tayo itewulungisa kudla kwalesihambile lesaseyifikele. Esikhundleni saloko yatsatsa lezinyane lemvu lelisikati lalendvodza lephuyile, yalungisela lesivakashi esasifike laphakayo. Davide wathukuthela wabila, athukuthelela lendvodza, waze wakhuluma kuNathani wathi, ngifunga kuphila kwaSimakadze ngithi, lo muntfu lowente intfo lenjena kufanele afe nekufa, kufanele akhokhele izinyane lalo muntfu seliphindwe kane, ngobe wente intfo lembi wayenda ngesibhuku. Nathani wakhuluma kuDavide wathi, lo muntu nguwe Nkosi. Naku-ke Simakadze uNkulunkulu wema-Israyeli akushoko uthi, ngakugcoba uthi ube inkosi yema-Israyeli, ngakukhulula esandleni saSawula, ngakupha indlu yenkosi yakho kanye nebafati benkosi yakho kuthi babe bakho, ngakupha indlu yaka-Israyeli neyakaJuda. Kube konke lokhu bekuncane kakhulu kuwe, ngabe ngikwengetele ngakunika lokunye ngetulu. Uletseleleleni livi laSimakadze ngekwenta lokubi emehlweni akhe. Ubulele Uriya umHethi ngenkemba, wabese utsatsa umkakhe wamenda umkakho. Umbulele ngenkemba yema-Amoni, ngakho-ke inkemba ingeke iphindze isuke endlini yakho, ngobe wetselele mine ngekutsatsa umka-Uriya umHethi umende umkakho. Naku-ke lokushiwo nguSimakadze uthi, ngitakwehlisela inhlekelele letawuvela emndenini wakho, ngitawutsatsa abafati bakho ubuka, ngibanike lo lohlobene nawe, alale nabo emini kubuka wonke umuntu. Wena lokhu ukwente emasitheleni, kodwa mina lokho ngitakwenta emini kalabha, sonke sive sema-Israyeli sibuka. Davide wakhuluma kuNathani wathi, ngonile kuSimakadze. Livi lenkosi leli. Akabongwe uNkulunkulu. Lihubo namhlanje lihubo number 51, sifunze verse 1 siye ku verse 12. Ngawufunza verse lekucala libandla lifunze lelilandzelako size siyofika ekugcineni kwaleli hubo. Ngihawukele uNkulunkulu ngekwemsa wakho, yesula tiphambi kotamingi kwesihawu sakho lesikhulu. Ngigezisise ebufeni bami, ngihlambulule esonweni sami. Ngobe ngiyadade phambi kotami, sono sami sisembe kwami njalo. Ngonile kuwe,
wena wedwa. Ngendlela okunengelako emehlweni akho, ngabo kwehlulela kwakho kumsulwa, nekungilahla kwakho ngelicala kulungile. Empeleni ngatalwa vele ngisesonweni, ngaba soni kusukela make athatha sisu. Ngempela, wena uthanda iqiniso, lelingekhathi enhliziyweni. Ngakho-ke uyakungifundzisa imfihlakalo yokuhlakanipha kwakho. Hlambulule ngehisopu, ngite kuhlambuluka, ngigeze ngibe mhlophe kunangcwecwane. Ngigcwalise ngekujabula lokujulile, kude kuthi emathambo ami lephukile afohloke, athokoke. Fihla ubuso bakho entonweni tami, wesule bonke ububi bami. Hawu Nkulunkulu, dala kimi inhliziyo ehlanekile, uvuselele kimi umoya wokulunga. Ungangixoshi ebusweni bakho, ungangemuki umoya wakho ongcwele. Uyisela kimi kuhlokota kwensinziso yakho, ungisimise nekungipha umoya wakho lovumayo. Akuthunyiswe uyise nendodzana namalo ongcwele, njengoba bekunjalo ekucaleni kusenjalo nanyalo, kuyakuba njalo kude ekubeni nanini. Amen. Sifundo lesiphuma eTestamenteni lelisha sibhalwe encwadzini yomapostoli uPawula leya ebandleni lase-Efesu, sehluko sesine. Siyawucala kufundza evesini yokucala. Ngakho-ke mina siboshwa enkosini, ngiyanincenga ukuthi nihambe ngalokufanele kubitwa lenabitwa ngako, nikhombise uthando lwenu ngekubeketelelana, ngekuthobeka konke, nangebumnene, nangekuqinisela. Nibokukhuthalela kugcina bunye bamoya ngesipho sekuthula, munye umtimba, munye namoya, njengoba lilinye nelithemba lenabitelwa kulo. Yinye inkosi, kunye kukholwa, munye umbhapatiso, munye uNkulunkulu lombabe wethu sonke, longetuluka kwabo bonke, nalongekhatsi kwabo bonke, nakubo bonke. Kepha ngulo nalo emkhatsini wethu uphiwe umusa ngekwesilinganiso sesipho saKristu. Ngaloko kuthiwa, wathi nakenyukela ezulwini, wathumba titfunjwa letinyenti, wapha bantfu tipho. Pho lokuthi kwenyuka, kusho kuthini nangabe akusho kona ukuthi wake wehla waya phansi emathunjini emhlaba? Ngakho-ke lo lowehla nguye futhi lowenyuka waba ngetulu kwamazulu onke uze agcwalise onke. Nguye futhi lowapha labanye ukuthi babe bapostoli, labanye babe baprofeti, labanye babe bavangeli, labanye babe belosi, labanye babe bafundzisi. Lokho wakwendela ukuthi labangcwele bahlonyiselwe umsebenti wabo wekukhonda uze kwakheke umtimba waKristu, size sifinyelele sonke ebunyeni bekukholwa nasekuyatini indvodzana yaNkulunkulu, ebudvodzeni lobuphelele uKristu. Ngakho-ke ngeke sisaba bantfwana, sikujuteliswe ngemagagasi, sipheshulwe ngemimoya, sipheshulwe ngemimoya yonke yetimfundiso tekukhohlisa kwebantfu labanebucili bekudukisa. Kodvwa asikhulume liciniso ngelutsandvo uze sikhule ngako konke kuye longuyena ayinhloko Kristu. Umtimba wonke uhlanganiswe ngaye, ubambene ngekwelekelelana kwemalunga onke awo.
Njengekusebenta lokulinganiselwe lelo nalelo lunga ukhuliswe umtimba wakhelwe elutsandweni. Livi lenkosi leli. Uma number 7 ekhasini 347 sidayisho sonke kanye kanye. Njengoba sesilungisisiwe ukukholwa sinekuthula naNkulunkulu Nkosi yethu Jesu Kristu. Ngakho-ke siyathokoza ethembeni lesinalo lenkazimulo yaNkulunkulu. Siyathokoza nasehluphekeni lesiwethwele. Ithemba lethu alijabhisi ngoba ithando lwaNkulunkulu lugcwalisiwe enhliziyweni zethu ngaMoya oNgcwele. Sisebuthakathaka Kristu wafela ababi, wasifela sisedoni, wabonakalisa uthando uNkulunkulu lasithanza ngalo. Siyanqoba nokunqoba ngaye lwasithanza. Ngobe kude lungasihlukanisa nothando lwaNkulunkulu lolukuJesu Kristu iNkosi yethu. Akuphunyiswe uyise neNdodana noMoya oNgcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo, kuyakuba njalo ekupheleni nanini. Amen. Inkosi ayibe nani. Ayibe nawe futhi. Lalelani tindzaba letinhle ngekulandzisa kwemvangeli Johane longcwele sehluko sesithupha sicala kufundza evesini le24. Akadunyiswe Kristu umsindisi wethu. Sathi kube sibone lesicumbi sebantfu ukuthi Jesu nebafundzi bakhe abasekho lapho. Sakhwela etikebheni, saya eKapenawume sifuna Jesu. Bathi kube bamthola ngasangesheya kwelwandle, bathi kuye, Mfundisi, ufike nini lapha? Jesu wabaphendula wathi, Ngiqinisile ngithi kini, aningifuni ngobe nibone tibonakaliso, kepha ningifuna ngobe nidle tinkwa nesutha. Ningabosebentela kudla lokuphelayo, kepha nibosebentela kudla lokutawukhosa, kuze kube sekuphileni lokuphakathe, leyawunipha kona Indodana yemuntu, ngobe uNkulunkulu uyise ulubekile luphawu lwakuyo. Base bayambuta-ke bathi, singentani lokungibona kuyimisebenti yaNkulunkulu? Jesu wabaphendula wathi, umsebenti waNkulunkulu ukuthi nikholwe nguye lamthumile. Base bathi kuye, sibonakaliso sini semandla longasenta kuze sibone sitewukholwa nguye? Msebenti muni lo wendako? Bokhokho bethu badla imana ehlane njengoba kubhaliwe ukuthi wabapha sinkwa lesehla ezulwini uthi badle. Jesu wathi kubo, Ngiqinisile nithi kini, bekungesiyemose lona lowanipha sinkwa lesavela ezulwini, kepha Baba unipha sinkwa sibili sivela ezulwini, ngobe sinkwa laphana ngaso uNkulunkulu nguleso lesehla siphuma ezulwini, lesiletha kuphila emhlabeni. Base bathi kuye, Nkosi, siphe leso sinkwa onke malanga. Jesu wathi kubo, mina ngisinkwa sekuphila. Lowo lota kimi angeke alambe, nalowo lokholwa ngimi angeke aphindze ome. Kepha nginitshelile ukuthi ningibonile kodwa anikakholwa. Nali leli vangeli la Kristu. Akabonge Kristu iNkosi yethu. Glory
Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Silapha ebandleni noma esontweni lase-All Saints Cathedral yaseSwatini, live e-Diocese of Swaziland. Ngicela sithandaze. Baba wethu longcwele uNkulunkulu somandla, umuhle simakathe. Siyabonga ngobuhle bakho, siyabonga ngobungcwele bakho. Sibonga baba wethu lomuhle ngokuthi Nkosi usithandzile sibantu bakho, wasibona silahlekile sisesonweni. Kodwa wangasilahli uNkulunkulu wethu, wavela watawusihlenga, wavela watawusidonsa, wasikhipha ngokwehlodolo elidzakeni, wasibeka Nkosi emhlabeni lomibili. Siyabonga ke Jehova wethu nanamhla kusinika naleli thuba Nkosi lethi besingaliva livi lakho, silihlatiye ngokwehlodolo, silisebenzise ukuthi Nkosi lisiside ngokuthi sikhule ekukwatini nasekukuthandzeni nasekukukhondeni wena. Siyakhuleka ngokwehlodolo nanamuhla ukuthi Nkosi bongasifundisa indlela yakho, bongasifundisa ngokwehlodolo la kufanele sibe khona kude ukuthi site ukudumisa, sikubonge, sikuthokozise wena. Siyakhuleka ngokwehlodolo ukuthi nakulesi sikhathi yena Nkosi emavi emlomo wami nakukuzidla kwathi inhliziyo tethu Jehova kwemukeleke kuwethu la phakathi ngaye Jesu Kristu Nkosi nemsindisi wethu. Amen. Amen. Ibandla lingahlala phasi. Siyabonga ke bathandzekayo ukuthola leli thuba ukuthi besingavela embikwenu sinilethele nenkonzo lalapho sibonga sidumisa khona uNkulunkulu kuyo inkonzo yesidlo senkosi. Sithi namhla bazalwane lesonto lelishumi emva kwa-Pentecost, phindze belisonto lelishumi nesiphohlongo leminyaka kukhalenda yethu lenzala, lisuku-ke usuku lokuqala kuyo inyanga yengci. Tifundwa tethu ebathandzekayo lesititholile lesesifile satifunza ngalolu hlobo. Sifundo sekuqala uma incwadzini yemprofethi Samuel yesibili sahluko selishumi nakunye, siqala kufunza esahlukaneni se-26. Siqhubeke size siyongena kiso sahluko selishumi nakubili siyogcina esahlukaneni selishumi nakuthathu. Lihubo lesilitholile ke bazalwane, lihubo le-51. Siqala esigabeni esahlukaneni sekuqala siyogcina esahlukaneni selishumi nakubili. Sifundo sesibili siphuma encwadzini yabaseFesu sahluko sesine ivesi lekuqala siyogcina evesini lelishumi nesithupha. Bese livangeli lethu lesilitholile livangeli ngekulandzisa kwaJohane longcwele sahluko sesithupha. Siqala kufunza lesahlukaneni se-24 siyogcina esahlukaneni se-35. Sihloko ke semshumayelo yethu namhla bazalwane ithi uNkulunkulu usibitela ekuphendukeni. uNkulunkulu usibitela ekuphendukeni. Siyathi bathandzekayo njengoba siwubona umbala lohlata ukuthi solo sikiso sikhathi sekukhulisa libandla laNkulunkulu. Njengoba ke sikhula silibandla bazalwane, siyaqhuqhutelwa ukuthi sibe bazalwane labathanza impilo yebungcwele, impilo yekulunga embi kwaNkulunkulu. Sibitiwe bathandzekayo ukuthi sente konke lesingakhona kukwenta ukuthi sikhweshe esonweni, siphile impilo yebungcwele ebukhoneni kwaNkulunkulu. Suku ngetinsuku ke siyakhunjuzwa ukuthi uNkulunkulu kude langakuboni futhi kude langakwadi. Naleto tinto lesicabanga ukuthi mhlawumbe abantu abasiboni, sicabanga ukuthi ngoba kude lokhona kude lowatiko. iBhayibheli liyasifundzisa ukuthi uNkulunkulu bazalwane uyakubona futhi uyakwati. Noma ngabe kude lo mnyelo kwati uNkulunkulu uyakwati. Nasifundza nje encwadzini yaGenesis yekuqala sifunza indzaba yokuwa kwemuntu, nalapho siyayibona indzaba ya-Adam na-Eva labadla sithelo uNkulunkulu abethi bangasidli. Angekho uNkulunkulu kodwa wathi nakeda uNkulunkulu wafika wabatshela ukuthi yeyi senonile nina ngoba babona nekubhaca kwabo. Bathi lithi iBhayibheli bathi nabamuva uNkulunkulu eta asatawuhlala nabo ekupholeni kwelilanga babaleka babhaca. Wasuthi uNkulunkulu nibhaciswa yini? Bathi hawu Nkosi sibone singcono. Athi yini lethi sibone singcono senente lokhu lebenzideni ngabokwethu. So bathandzekayo sinaleso siqiniseko bese ukuthi uNkulunkulu uyakubona konke, uNkulunkulu ukwati konke lokukhona empilweni tethu. Kungakho nje kumqoka ukuthi sihlale njalo sisivuma sono sethu ebukhoneni bakhe, ngoba sono bazalwane
singumdlavuza lomubi sona bazalwane sesikugula lokubi lokubulala budlelwane lesinabo naNkulunkulu kubulale budlelwane lesinabo nalabanye bazalwane kwente kokuthi sikhweshe ebukhoneni baNkulunkulu sikhweshe enthokoteni nasejabulweni uNkulunkulu lasilethele yona sibantwana bakhe kwebulala budlelwane lesinabo bathandzekayo sithi khanze tipo setilikhulise kumati kodwa siyabonga uNkulunkulu yena lowathi akubona lokugula lokusono wase ukhetha ukuthi asendele nokuhle kokuthi indothana yakhe Jesu Kristu ide ufa emhlabeni ifele thina ukuthi isitono lethu dihlanjwe kuze ukuthi isitono lethu sibe nemandla ekunqoba sibe nemandla ekumelana nato sente lokuhle nalokulungile bathandzekayo kuze ukuthi site ukhona kuba nebudlelwane baphakathi naNkulunkulu ngoba sona nasikhona asikhona kuba nebudlelwane naNkulunkulu kodwa sesikhweshile sona siba nalo ligunya nelilungelo lokuthi sibe nebudlelwane lokuphila kwaphakathi naNkulunkulu etikhatsini takuzala ke bathandzekayo siyathi ukuthi intono yatithethelelwa bantwana bakaIsrael nokuthi balethe tilwane ukuthi tite uhlatshwa tente umhlatshelo tibulawe kuze ukuthi tisuse intono ta kodwa siyabonga bathandzekayo ukuthi uNkulunkulu usendele umsebenzi lomuhle ukuthi nyalo tono tethu asisadzingi kuletha umhlatshelo kude ukuthi sithethelelwe kodwa sesivele sisinde ngaJesu Kristu inkosi yethu encwadzini yaExodus bazalwane siyafunza ukuthi bantwana bakaIsrayeli basahamba basalungiselela ukuphuma eGibhithe bahambe bayivele sethembiso uNkulunkulu wavela kubo kwabakhombisa ukuthi bathathe ingadi bayibhoxe kweminyango yabo sebayibhoxile leyo ngadi bakhona ukuthi basinze bazalwane bakhona ukuthi bakhululeke bathandzekako entonweni kwathi noma ifika ingilosi yekufa bakhona ukuthi basinze bona bangafi ihamba evela kuseGibhithe ibulala titukulwana noma ematukulo elive laseGibhithe siyabonga ke uNkulunkulu bazalwane ukuthi nalapho kufa bekulengela etikwethu ngenxa yesono kodwa yena simakathe ufikile ngaJesu Kristu wasilethela kuphila wasilethela ukuthi sikwade ukuthi sinqobe ngoba sesendiwe tidalwa letisha sesifundzisiwe bazalwane ukuthi ngaJesu Kristu singasabi doni ngoba phela asisasito doni ngoba asisoni ngendlela abantu belive labona ngayo bazalwane kodwa thina kona kwethu sekuba ukuthi sesithuka sona inhloso yethu akusiwo ukuthi siphumela kuyobona kodwa kona kuyafika nje bazalwane ngenxa yaloko naloko kodwa thina inhloso yethu ukuthi sente lokuhle lokulungile embi kwaNkulunkulu sithenjisiwe ke bazalwane eTestamentini lelisha laNkulunkulu ukuthi ngaJesu Kristu tono tethu tiyathethelela tinsuku ngetinsuku uma sita embi kwaNkulunkulu sicela kuthethelelwa bese sethi walabalungile baNkulunkulu bundwele bethu akusibo bundwele lesitakhela bona kodwa bundwele bathandzekayo lokuvela kusipho lesivela kuNkulunkulu ngenxa yemusa wakhe neluthando lwakhe losetikwethu kude ukuthi site ukhona ukuthi sibe nebudlelwane lokuphilako sisahamba sikuye uNkulunkulu sibe nebudlelwane baphakathi naye singena-ke bathandzekayo tifundweni tethu tanamuhla sibona esifundweni sekuqala Davide uNkulunkulu athethisa Davide amcondzisa ngenzaba yempuphi labentile bokuthi kwekuqala abulale Uriya kwesibili alale nemka-Uriya kwesithathu aphinde futhi antshontshe nomka-Uriya amente kumkakhe ngenxa yokuthi sewumbulele Uriya lokhu-ke bathandzekayo njengoba sesishilo ukuthi sono siyayidla impilo yomuntu simbulale simmoshe naDavide siyabona bathandzekayo tinto letendeka empilweni yakhe lokuthi kwase kuba khona ukudlubetana ukudlubulunzela langekhathi emndenini kwaba khona ukuthi sebatawukulwa kutawubabede kuthula ngenxa yokuthi uye lofunze ukuthi agijimise sono sekubulala asibeke empini lokho-ke kwabazalwane kwaba uNkulunkulu asehlulela wona umndeni waDavide ahlulela yena Davide ngentendo takhe ngoba uNkulunkulu bazalwane
njengoba sishilo kude lokufihlekile emehlweni akhe ubona konke lokwenzekako futhi uNkulunkulu bazalwane uhlala abe ngetulu abe nguye lijaji noma umehluleli wabo konke abantu umehluleli watonke into ngakho bazalwane ngeke uze uthi wena ngoba abantu ababoni noma wena unemandla la ngetulu kwalabanye bese sewudawukwenda lokwentako ukuthi hayi utawuphumelela kufanele ukuthi konke lesikwentako sathi ukuthi ukhona uNkulunkulu lotawuvelela kithi asangimehluleli lo yawusibuda ngakho konke lesikwentile siselapha emhlabeni uNkulunkulu wamthumela ke Natani bathandzekayo ngokuthi ahambe ayotshela Davide ngokuthi yekela kwenta into letimbi phendvuka kunakulokuphi lokwetini njengoba nje nakithi bathandzekayo uNkulunkulu amthumela moya loyingcwele ukuthi asiside ukuthi siphendvuke sitishiye tolo sente lokuhle futhi ophenza qhubeka uNkulunkulu athumele livi lakhe kube ngilo lelisisitako sathi ukuthi lokhu nalokhu akukalungi lokhu nalokhu akusiko lokulungile sifanele sente njani ukuze sisente lokuhle nalokulungile phambi kwaNkulunkulu ngakho ke bathandzekayo nebantu yabathumela uNkulunkulu ukuthi bede batawusitshela ukuthi lokulungile nako lokungakalungi nako yekelani lokhu nento nako siqhubeka bazalwane sithi sesimvile uNkulunkulu enta njalo simbone Davide enta lokhu lesipitelo ukuthi sikwende njalo kuthi thoba netehlisa embi kwaNkulunkulu sithi ivume intono tethu nasifunzani ukubona namuhla siyamva Davide akhala uNkulunkulu ukuthi ngihlambulule Nkosi dala ngikhathi kimi inhliziyo lensha ngoba vele semonakele ngiyadzinga ukuthi nentiwe musha ngibe musha ebukhoneni bakho kuthi ngawuphona ukuthi ngiqhubeke ibe umfana wakho ngingabi umntwana wesono noma umfana waSathane indlela ke bazalwane ukuthi sisimelane nesono lenye yakho ngiko ukuthi sicele uNkulunkulu ukuthi asithethelele intono tethu asihlambulule asigeze kuze ukuthi sihlale singcwele ebukhoneni bakhe sikode kuthine sitha lesisathane singatoba nako liketane lelisa ethiwetipilo tethu ngoba njalo bazalwane nakunesono siyamvumela Sathane ukuthi abe nendlela thinte engena etipilweni tethu kodwa nasisivuma uNkulunkulu uyasikhweshisa kithi akhanze Sathane sekede indlela efinyelela kithi ngoba sesendiwe saba labangcwele baNkulunkulu sono abazalwane lesingavunywa siyinkinga ngoba nawusona ungasivumi sono sakho kwaNkulunkulu utikhanza sesikuholela ukuthi ungene kulesinye uzama kumbonya lesilo senile naleso siphize sikuholele kulesinye ukhanza nje sono upheke kona uzama kufihla kona kwakho kana uvuma phambi kwaNkulunkulu kuyendlula kuthethelelwe bese uyakhona ukuthi uqhubeke uphile ukhona ukuthi usonzele kuNkulunkulu usonzele ebukhoneni baNkulunkulu ngoba sono nasisekhona siyasikhweshisa bazalwane ebukhoneni baNkulunkulu kuze ukuthi nasesikhweshile kuNkulunkulu sithi khanze sekudlula nathi sipheke kuqhubeke sona size sibe siningi lesono sigcine sesisengama sesisehlula labanye bazalwane baze bangene nje ekuguleni ngenxa yesono lesono silakanyele etikwempilo tabo labanye mhlawumbe baze bafike esigabeni sekutibulala ngenxa yesono labehlulekile ngokuthi basivume ebukhoneni baNkulunkulu sono bathandzekayo nasingakasivumi siyaletha tiqalekiso nebuhlungu nekuthi silahleke endleleni yaNkulunkulu kodwa nasivuma njengaDavide sithi khanze sesiphila singilapha khululekile ebukhoneni baNkulunkulu nasifundza bazalwane incwadi lebhalelwe ibandla laseFesu siyatshelwa ukuthi kufanele kube ngumsebenzi wethu ngokuthi sifune kuphila impilo yebungcwele kufanele kube yinto lesiyisebentako ngokuthi sikhweshe ekomeni sifune into kaNkulunkulu angeke nje bathandzekayo ukuthi ifikele ngokuthi utikhanze sewungcwele ufuna nawe uhlose ngekhathi kwempilo yakho enhlitiyo yakho ukuthi Nkosi ngifuna kulandzela wena Nkosi ngifuna kwenta lokungekwakho Nkosi ngifuna bangilondwele Nkosi ngifuna kungabi nesici bese into lotibona ukuthi lokhu kungiyisa eboneni kungiyisa eweni ukukhweshela ubuye wende lokho wathi ukuthi lokhu kutawudumisa uphakamise uNkulunkulu mangabe abazalwane sithubeka sona lithi leliBhayibheli lencwadi yabaseFesu sibese sesibatigcili tetolo tesono kodwa
thina ngoba sesidelwe kabusha kufuna sathi ukuthi asisasito tigcili tesono kodwa sesendiwe tigcili taNkulunkulu ngabo kufanele ngoba sitigcili taNkulunkulu sifune ngaso sonke isikhathi silambele ngaso sonke isikhathi kwenda lokho lokuhle kwaNkulunkulu lokutawukhombisa kokuthi nembala sesibakhe asisasibo nje bantwana labadiswa lena different deliver kodwa usesimesigcinile sibuke into taNkulunkulu siphakamisa tona sifuna kwenda tona kuze ukuthi sitewukhona ukuthi sikhule kuNkulunkulu sitewukhona ukuthi sikhule sifanane naKristu sibe umfanekiso waKristu ngoba sikhombisa ukuthi nathi siyamthanda uNkulunkulu senda lokho lokuyithando yakhe siyasibalekela so evangelini bazalwane sitshela ukuthi ticuku tabulandzela Kristu tatimlandzela Kristu ke ngoba bekaqedza tipha sikwa tisesehlala angisadi ke lesikwa bazalwane sikwa senyama Jesu Kristu labeka abanikete sona ngokuthi bakusika lesinjani kodwa sengiyacabanga nje bazalwane ngoba siyayikhumbula indzaba yaJesu kuthiwa wathatha abantu waguqula abantu wayini wathiwa le ayila sebamnanze kakhulu kunalela kuqala lebebevele banalo nabantu sengiyakholelwa ukuthi ngento yabe nalesikwa Jesu wathi nakabanika abazalwane lesikwa basuka semnanzi kakhulu kunetikwa lonke latikhona mhlambe kube bokabhekisa ngetikhathi tanyalo beva kwangathi likhekhe noma muffin lesikwa bekabanika sona kwabangoke bamnanzela Jesu kodwa Jesu yabatshela labantu ukuthi hey musali ufuna sikwa senyama lesiphelayo ufuna sikwa sakamoya sikwa lesiphela kuNkulunkulu lesibuya kuNkulunkulu leso sikwa wasuyamemeta Jesu uthi lesikwa sakamoya lesidingwa ukuthi sidliwe ngabo bonke ngibe iqobo lwabo sibitiyo basalwane ukuthi simfune Jesu nakabe sitawufuna kusinqoba sono sidinga ukuthi sibe na Jesu empilweni tethu sidinga ukuthi sidle Jesu silambele Jesu sifune kufana na Jesu sifune kwenda into Jesu lasithume ukuthi sitende sifune kuhamba empilweni sifanana na Jesu silingisela Jesu masenda njalo bathandzekayo sitawudikhanza ngokuthi impilo tethu natihleli kuKristu siyakhona nokuthi sathi ukuthi yini liqhinga yini isizathu sokuthi uNkulunkulu asilethela emhlabeni sikwathi ukuthi siphumelele ekusendeni sona sikwathi ukuthi siphumelele nasekuthekini silwe nesono siqine empeleni semelaneni nesono selelokuhle lokukaNkulunkulu uze ukuthi simthokozise simjabulise uNkulunkulu sikwathi ukuthi siphile lempilo yebungcwele lafuna ukuthi siphile uNkulunkulu masena njalo bazalwane siyathi ukuthi Kristu waba umhlatshelo entela ukuthi thine sitewuka ngabangcwele baNkulunkulu ngakho ke bazalwane nathi kuze sikwathi ukuthi sikhweshe esonweni kufanele ukuthi sinikele sinikele thina liqobo lethu uNkulunkulu sibe ngumhlatshelo uNkulunkulu ukuthi Nkosi sifuna kwenda lokuhle kwakho Nkosi sifuna kuhamba endleleni yakho ngoba bazalwane kuze ukuthi sikwathi ukuthi sisinqobe sono kufuna ukuthi sikugwebe longasiko kwaNkulunkulu sigwebe into tenyama sigwebe tikhanuko tenyama sifune lokhu kwamoya le satiko ukuthi kutawuphakamisa uNkulunkulu kutawuthulisa uNkulunkulu kusho bazalwane lokho kuthini kusho ukuthi nasisebenze kakhulu sisebenze kamadima kuze ukuthi sitawudumisa simphakamise simbabane uNkulunkulu uyasipha ke yena imandla uyasenda yena ukuthi sikhone masitawubheka kuye sethembe yena sibuke yena kwangathi uNkulunkulu bazalwane angasisita ukuthi sihambe ngemandla siyawukulwa nesono empilweni tethu sifune silakantelele silambele kundwele nekulunga kwaNkulunkulu kuze ukuthi sitawukhona nekubona inhloso yaNkulunkulu ngempilo tethu sifeze leyo nhloso siyibone futhi ikhuluma kithi leyo nhloso ikhuluma isikhombisa ukuthi nembala siphilela siyathi bazalwane ukuthi naJesu Kristu sitawukhona kuwena konke lokho asiqhubekeni bazalwane sibe sathi ukuthi uNkulunkulu usibitela ethenini sibe bazalwane labaphendukako egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu Amen. Asithandazeni Baba wethu losezulwini
njengoba wahlangabetana netidzingo tebantfwana bakho baka-Israyeli basahamba ehlane bayeveni nesethembiso, siphe sibindzi sekwetsemba tetsembiso takho nekutsi sivumele kwekutsi uhlangabetane netidzingo tetfu takulemphilo nakuletako. Nkosi, ngemusa wakho. Nkosi yesivini, phakamisa uqinise labo lobatfumela kutsi balovuna. Yipha sibusiso sakho kubabhishophi, bapristi, baholi nebafundzisi kanye nabo bonke labahola livu lakho, kanye nabo bonke labahola libandla, labo labahlala evini lakho nalabo labafundzisa livu lakho. Baphe kutsi batimisele ekusebenteni kwabo, bathembeke kuwo umbuso wakho, nekutsi batfole kuvikelwa nekuphumeleliswa nguwe. Nkosi, ngemusa wakho. Nkulunkulu nababewetfu sonke, siphe kutsi sihambe nekutitfoba bumnene nekubeketela kute sitowedusana ngelutsandvo, sibe nentshisekelo yekwakha, sigcine kunye ngamoya losibumba ndzawonye. Kulo lonke litfuba lesilitfolako asifune kukhula sifanane naKristu lapho sisasebentela kudumisa wena. Nkosi, ngemusa wakho. Nkosi yakubonke, yiva kuthandaza kwethu, sithandazela labalambile, labanestunge nalabede emakhaya. Baphe sinkwase kucedza indlala, uphindze etulu kwaloko ubaphe sinkwasibili sekuphila lesinguJesu Kristu, lekunguye yedvwa lowesutsisa tidzingo takamoya netenyama. Sithandazela labo labalahlekelwe tihlobo, labo lababoshiwe nalabo labalahlekelwe timphahla nemnotfo, nabo bonke labadzinga kutfola kufutfunyetwa bukhona bakho etimphilweni tabo. Nkosi, ngemusa wakho. Khombisa umusa wakho kulabo labagulako nalabo labasetibhedlela, ikakhulu kulesikhatsi sisalwa namahazane naletinye tifo letimisa kabi imphilo. Yipha bodokotela bonke naletinye tisebenti tetemphilo kute kutsi bakhone kunakekela labo labadzinga kuphila nekuphiliswa. Baphe nabo kuvikeleka etifeni basasebenta ngekutikhandla nekutinikela. Nkosi, ngemusa wakho. Babe losezulwini, qinisa kusetjentiswa lokungiko kwemasakramente emkhatsini wetfu, kute libandla lichubeke libusiswe ngetipho takho tekutsetselela imphilo nensindziso ngemali yembhapatiso longcwele nangawo umtimba nengati yeNkosi yetfu Jesu Kristu, nasekutseni ngemshadweni longcwele. Libandla lichubeke litimisele ngaKristu, lilindzele ngekwetsembeka kubuya kwakhe masinyane. Nkosi, ngemusa wakho. Siyachubeka sikhulekela bonke baholi ebandleni nasemhlabeni, sita bonke baholi balandzele sibonelo saKristu, bafune kukhonda wena, basenda umsebenti wabo wekuhola nekucondzisa. Sithandazela nelidayosisi lakitsi lisaya-ke ukukhetsa umbhishophi kuleliviki, kutsi batfole kukholwa nguwe, batfole nenhlakanipho nekwembulelwa nguwe ekwenteni intsandvo nenhloso yakho ngale dayosisi.
Nkosi ngemusa wakho. Kwani ukuthandaza kwethu. Etandleni takho Nkosi siletha bonke lesibakhulekelayo. Sethemba umusa wakho. Ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Inkonzo yethu iyaqhubeka ekhasini 116 ezincwadzini tenkonzo. Sitaqala ngokubusisa umnikelo. Umnikelo lesowubusisako bazalwane wonke losawungenile, labanye bawuletha ekhathini eliviki, lomunye uvele ungene ube ngasebhange. Siwubonga uNkulunkulu wonke. Sisebenzisa paragraph 48A asithandazeni. Nkosi kukhulu nemandla nemvumiso nenkazimulo nebukhosi ngoba konke lokusezulwini nalokusemhlabeni ngekwakho, konke kuvela kuwe thina sikunika ngokunekwakho. Amen. Uyabongela Nkosi uNkulunkulu mdali wethu inkotonke ngemsa wakho sinalesi simba lesinikela ngaso sivela emhlabathini siphekwe entandleni abantu sitabukazi ngasekuphila kithi. Akabongwe uNkulunkulu nini nanini. Uyabongela Nkosi uNkulunkulu mdali wethu inkotonke ngemsa wakho sinalelwa yini lesinikela ngalo lesithelo semvini nemsebenzi wetandleni abantu litakuba yinzebe yensinziso kithi. Akabongwe uNkulunkulu nini nanini. Sisebenzisa umthandazo wokuqala wokubonga lokukhulu. Inkosi ayibelane. Hayi nawe futhi. Yenyusa ngithi inhliziyo yenu. Siyakenyusela enkosini. Asibonge Inkosi uNkulunkulu wethu. Kufanele kulungile kumbongane kumthumisa. Kufanele imele kumsebenzi nenjabulo yethu. Nkosi ngabele sazulwini uNkulunkulu somandla nini nanini. Siyakubonga ngetikhathi tonke nasetindzaweni tonke. Ngaye Jesu Kristu indodzana yakho neyodwa Inkosi yethu. Nyalo lesiyabonga ngoba lamuhla usihlanganisile ndzawonye kulo mkhosi wesidlo senkosi kute sivuselelwe ethandweni, ekujabuleni nasekuthuleni. Ngakho-ke sesihlangene netingelosi netikhulutayo nebandla lonke lasezulwini. Sibabata wena sincoma lubukhulu nelivumo lwakho siyakuvumisa. Nyalo nanini sithi. Ungcwele, ungcwele, ungcwele. Nkosi uNkulunkulu wemabandla, ugcwele izulu nemhlaba. Luvumo lwakho awuthunyiswe wena Nkosi loseki kwabo bonke. Awuthunyiswe wena Nkosi loseki kwabo bonke. Akabongwe, yena loda egameni lenkosi. Hosana, Hosana, ulemise tulu. Sidle Baba ngayo indodzana yakho Kristu Inkosi yethu. Ngaye mukela impilo yethu yokubonga nekuvumisa. Uthumele moya wakho longcwele etikwethu nasetikwaleti izifo zethu. Sinkwa nelwayini kuthi kube ngumtimba wakhe nengadi yakhe kithi. Ngoba engebusuku lanikelwa ngalo, wathatha sinkwa asakubongile wasihlephula. Wabapha abafundi bakhe wathi thathani lokhu nidle. Kungumtimba wami lonikelelwa nini. Yendani lokhu kube nimkhumbulo. Lesi sinkwa
Sibonga ukuvuka kwakhe kulabafile nekwenyukela kwakhe ebukhosini belisuku. Nkosi lenamusa samukele ngaye noma singafanele. Kude thina lesihlanganyela umtimba nengateni nothana yakho. Sihlanganiswe nabantu bonke balesi sikhathi nebetezulwini lonke. Siphe ukuthi sithi siselenzele ukubuya kwaKristu umsindisi wethu nelifumana inqoba kombuso wakhe. Sikhule nsuku lonke kufanane naye. Uvunyiswa ubatshali bandla lokumele lisemhlabeni nalelisezulwini babe somandla kanye naye nakuye nangaye ngemandla amalocele ngetikhathi tonke nyalo nanini.
kufanele ngenxa yendodana yakho letsatsekako Jesu Kristu sinatse ingati yakhe kute sihlale kuyena kithi kute kuyele nanini. Amen. Sonzalani into yamukela umtimba wangosi wethu Jesu Kristu wanikelwa ngenxa yenu ngengati yakhe lanophisela yona nemidlela ezinhlitiyweni tenu ngekukholwana nakubo. Suabetele Calvary, ungenxa yezono zethu, iyo Calvary, iyo Calvary, Jesu abetelwe Calvary. Egameni la Kristu